umuntu mkhulu ngithuso ukuthi hey khona izinto lapho othi mawungasagcina izinto uhlanye no umuntu kahlulwe nje u3 days njoba ngishilo nasekuqaleni ukuthi ngo3 days ungamthinta umuntu wesifazane umuntu amthinta uyabona. So that is why ke ngisho ngithi khona izinto ezihamba ngo15 days ungathinta umuntu wesifazane, khona izinto ezihamba ngo30 days ungathinta umuntu wesifazane. Mawusuqedile lo mgomo onikwe wona usuyayiqhubekela nempilo yaphambili. Ake ngibingelele mbuke lapha ekhaya igama uMzothule ngokashembe isibongo mafavuka njengento engabanisa banesamba ngosangala lamaqedo lalo bawufozana nokho nje izigodla khundla othi mawuvimba ngala uthi kusungale umkhovu oyiphayo ngumadakeni oyishasa getela. Ngiyabingelela njengamanje ugcwabe siphinde safika Mavovo 9 hayi Mavovo lokhu ke senze ukuhlukile ke sisendumbeni ezimbili kodwa singene endumbeni eyodwa. Ake siqale lapho ubingelela ababukeli emakhaya mase singena le yalomsebenzi walendumba esingene kuyona njengamanje. Ngiyabingelela kubo bonke abalaleli nabalandeli beNethezeka TV. uMavovo 9 ke lo onibingelelayo. Ngiyanithanda nje nonke kakhulu futhi. Mavovo siyangena la ekhaya. Ngiyakhumbula ku lenkulumo esike sakhuluma ngayo phambilini sasikwenye indumba. Njengamanje sikwenye indumba ehlukaniseke kabili. Umsebenzi owunikiwe nomsebenzi weindumba ngicabanga ukuthi uhambisana naso lezi indumba zihlukaniseke. Akusicacisele ukuthi la sizokwenzani kule ndumba yini umsebenzi wale ndumba yesibili. Khehla njengoba usakhuluma ngendumba. Angithi mawubukisisa kahle la ekhaya indumba zintathu. Yebo njengoba zintathu lezi indumba zinemsebenzi yazo. Ehlukahlukene engafani. Ngoba lapha yana esiqale khona. Ubonile ukuthi akunayo lemithi le egcwele la. Osewuyitholile. Ngoba lemithi la mayingayohlangana naleya mithi ngale izofa leya mithi ngale ingabi nawo amandla. Ngoba manje le mithi ihamba ngomkhakha wayo ohamba ngayo. Kulenenye ke indumba le engale yesithathu cha indumba nje le yami. Ngoba akekho lashelwa khona akekho futhi ovumelekile ukuthi angangena khona. Kodwa kunemithi thizeni engikwazi ukuthi ngilande khona. Ma ngihlangabezane nomuntu oneyingqinamba ezithizeni njengoba khehla ke ngikuchazelile naseqaleni sisegoli ngathi mina la ekhaya kunemsebenzi eminye okungelula ukuthi nje mhlambe mawusezwa nje ukuthi mhlambe ithumba linalutho usafuna into yokudla bese wena uthathwa ukuthi ngoba ngilambile sengingathatha noma ngayini. Ngeke ngibezwe nje abantu afona umuntu ethe emkhulu mina sengicela noma ungangenza noma ngayini ngithi lo muntu uyadlala. La ekhaya thina siyiphatha into engcolile. Asiyiphathi futhi into engahlambulukile. Njoba ngichazile kwasekuqaleni ngathi kukhona izinto engayiyeka ezweni elithize. Ngase ngichaza ukuthi ngayiyekiswa ngoba zenzani ziyini. Angithi uyayibona leyo nto leyo. So ingakho ke imisebenzi ihlukana kanje khehla. Ngoba ayifani uyabo. Ukuthi ngoba imisebenzi yangale esikhathini esiningi iphakamiso zabantu asebezazi bona ukuthi empilweni badingana. Kodwa futhi ezingangcolanga ukuthi ngoba okuyimigomo yakhona mawusaqeda kuphakamisa. Yiyo ke nokubanzima uthola ukuthi mhlambe eke ngithi mawuthatha u30 days ungabi nomuntu ungadibani nomuntu wesifazane ube nokudla okuthize ongeza ukudla. Kuba yileyo mgomo nje. After that usuyaqhubeka nempilo yakho ngendlela efanelekile. That is why ke ngiyaye ngithi ngoba manje abanye abantu baba confuse athi umuntu mkhulu ngithuso ukuthi khona izinto lapho othi mawungasagcina izinto uhlanye no.
umuntu kahlulwe nje u3 days njoba ngishilo nasekuqaleni ukuthi ngo3 days ungamthinta umuntu wesifazane umuntu amthinta uyabona. So that is why ke ngisho ngithi khona izinto ezihamba ngo15 days ungathinta umuntu wesifazane, khona izinto ezihamba ngo30 days ungathinta umuntu wesifazane. Mawusuqedile lo mgomo onikwe wona usuyayiqhubekela nempilo yaphambili. Oh, iphakamiso ezabantu ehambisana nemgomithile ngisaqala la egubhini ke manje. Abantu abaningi bakhuluma ngegubhu uma befuna ukukhuluma ngento eyisiphakamiso. Ake siqale lapho. Isigubhu yini umsebenzi waso? Hayi mina Khehla njengogedla. Angeke ngikhulume ngesigubhu. Ngoba isigubhu akusinto yami. Cha. Akusinto yami isigubhu. Futhi isigubhu akusinto yesangoma. Isigubhu isangoma sinaso isigubhu. Cha. Asinaso isigubhu isangoma. Isigubhu esikabani? Hayi isigubhu sinabanikazi baso. Laba eyaye bethi banazo. Manje angikwazi ke bona ukubachaza ukuthi banaso eseyinyanga. Ay ngeke ngufakaze lokho ngoba mina inyanga ezindala ezingikhasisile ukuze ngifike la bengingakaze ngiyibone zinezigubhu. Lazi igubhu kuthiwa igubhu ezilandwayo thatha lento ayinamngozi into ekhona noma into engekho. Singasho ukuthi ikhona kubanikazi bayo nabaziyo bona ukuthi ikhona nabayilandayo futhi abaziyo ukuthi iyasebenza. Ikuthi kulelo site akuyona i-department yami. Umuntu othwasile uyabo wahamba mhlambe wayodla inkamba thizeni waparula umndawu wawenzela imfiso waba namazanga uyabo waba neshoba likaMndawe waba nokudla ngoba umndawu unokudla ukudla kakhulu okuhlanganisa nezinto zesiphuthukezi. Uyabo umndawu loyo okusetshenziswa futhi notshwala kakhulu besiphuthukezi njengo Paradise Makanju Thothonto lobo tshwala lobo obunjalo vinyo lobo tshwala lobo bunjalo angithi uyezwisisa. Futhi ke mina ngaba nelakhi ke Khehla impande esuke isebenza kakhulu kumndawe mina ngayifundiswa eBhera ugogo kaMawilisi khona umfana okwakuthiwa uMawilisi. Cha khona umfana okwakuthiwa uMawilisi owayehlala eTlati. uMawilisi usashona lo mfana loyo ubedila kakhulu ngama gold lezo zinto ezikanjalo lezo zinto nje ama diamond lezo zinto ezikanjalo bekwabantu baleyo umsebenzi leyo. Wangixhumanisa nogogo wakhe eBhera uyabo uye kumuntu owangilungisela leso simo leso ingakho ngibiza konke lokho engikubizayo ngoba ingani ngiyakwazi phela ngikwenzile angithi uyabona. Manje umuntu onezimfiso umuntu onamazanga umuntu oneyindoro angithi uyezisisa umuntu owuparulile umndawo unegone. Uwona nalo igono umndawo unalo igono leli elibizwa ngescope. Anti yabona nje Khehla uyabo anti uyabona ngibona kahle uyabona kugcwele la kunamafutha akuchinci akubekwe ebheseni la ophihlika amafutha ogcwele la okukhombisayo ukuthi igone ngiyakwazi ukulakha ngiyawazi amafutha apheka igone ngiyakwazi okufakwe egoneni ukuthi libe nje khona into oyibonayo la. Hayi angiboni lutho
kunamafutha la kodwa kugcwele khona amafutha. yebo manje anti yabona ke akunomehluko ke nezigubhuki izigubhuki lokhu kothola kuphihlika amafutha kucinca bethi kuyaphefumula angithi uyayibona kodwa ubone ukuthi umuntu uvela alande nje leliselwa lapha ensimini alibhoboze makuzoza umuntu afake lawo mafutha akufaka umuntu mayehamba nayo lento le isiyophihlika lemzini wakhe sekuphuhluka amafutha asegcwele amaplate igone nanti igone ikona ke ukhuluma indaba yomdawu yazi ngiyithanda kabi le ukuthi umdawu unegona mase sikhuluma indaba ekutheni ukuthi sibona abantu manje befuna amagona nonomsebenzi thizeni mhlawumbe unebhizinisi efuna igona kwenziwa yini lokho kahle kahle ubani umnikazi wegona ubani umuntu ofaye ebe negona igone kahle kahle khehla ababaninganga abantu abafuna amagone abantu bafuna igubhu angithi nendaba ku social media ikhuluma ngegubhu ayikhulumi ngegona igone angeke ube umakhosi ungenalo igone ngoba kanti umntuntu owani umntuntu wawakhelwana umntuntu wawakhela ukuthi kufakwe indwangu emhlophe phakathi uthenga ubhesini omhlophe bese kufakwa leli gone phakathi nakhona amagone kwesinye isikhathi aba mabili yabona nje la ekhaya amagone aba mabili kuba elendoda kube elomfazi angithi uyabona mawunegone lendoda nelomfazi ubani ozothi ngilalwa isigubhu ke sengisho ke mhlawumbe njengaseyigubhu angeke kuze kwenzeke ngoba njoba kwele ndoda nelomfazi ngiyazi namhlanje ukuthi abantu abalethe ugogo ngicela uhlukanisa la ukuze kube le ndoda leli kuze kube lo mfazi leli ngoba phela egcineni igone kulandwa into eyodwa kwenzakalani lapho angeke ngisho ukuthi ubona ngani ukuthi leli kufanele kube le ndoda noma leli kufanele bomfazi ngoba abantu bakhala kakhulukazi ngokuthi ekhaya ingane uthola ukuthi ilalwa zilwane kanti kwabani khona into eyithile eyayilandiwe yafakwa ekhaya mhlawumbe kwakuyigona thizeni ngifuna ukuthi singene lapha igone khehla uyozufa lingekho igone lake lalala umuntu into elala abantu zigubhu lezi ezitrendayo lokhu ke singeke sikufakaze ngiyaye ngithi mina ngingene ebayeni zamanye amadoda angilusi imfuyo yamanye amadoda nami ngixakwe yami imfuyo kumele ngifide ngiphakele angikwazi ukuyophakela imfuyo yabanye abantu angithi uyabona mina sengichaza ngokuthi igone alikho igone lake lalala umuntu ngoba egoneni alikho icuyo lomuntu egoneni isigubhu sinalecuyo isigubhu yini phela esuka ikulala malingekho icuyo khehla eke sikhulume nje iqiniso njengomuntu esuka efa isihlahla singakulala nje isihlahla wena isihlahla amafutha omhlakuva angakulala amafutha omhlakuva amafutha omkhovu ilako sewuzoqala khona ukulaleka ke kodwa egoneni ayikho imkhovu egoneni umhlakuva imbongi noma yini umhlakuva ngithi uyisihlahla bese sichonchwa lamafutha yebo esinamageqele nje amagenqeza kanje umhlakuva loyo angithi uyabona kube nembongi angithi uyabona lawo mafutha kanjalo kube nomkhome lawo mafutha kanjalo kube noju lawo mafutha kanjalo lawo mafutha ngaphendukani futhi sekuthiwa nanga umfo kaNhlanzi uselalwa imbongi ingenzeka leyo nto angeke ize yenzeke leyo nto kodwa into ekulalayo le phakathi esuki nomuntu nomoya womuntu ngoba phela angeke uzusakhe isigubhu singadlulanga emathuneni ukuyovusa umoya wabantu abafile abalele emathuneni isigubhu lesigona liye emathuneni khehla neomakhosi zangoma zonke mina ngiyacela zingakhathazeki futhi zingabi nenkinga zingezwa buhlungu ukube ngathi bakhuluma ngazo intembi mawuzazi wena ukuthi kinamasimba wadliwa ungabajoyina abantu abadla amasimba ungabajoyina abantu abadla amasimba akufuni sifake ezintweni engafuni thina akufuni sifake ezindabeni engafuni thina isangoma siyazi ukuthi kunengoma eculwayo uma sekuparulwa
umndawe noma Yebo. sekuyophothulwa umndawo bese uphuma namagone indoda nelomfazi kusuke kushuthi ngamanye amagama kuganiswa ogogo nomkhulu oh yeah ukuthi bengabi nambango bengabi nankulumo mpikiswano uwazi futhi ukuthi ayi namhlanje abantu beza ngogogo ayi namhlanje abantu balethwa umkhulu ngoba uyakhona ukubabona abantu ukuthi ayi kulokho amakhehla ke ya kulokho hayi ogogo ke manje angithi uyabona asuke enzelwa lokho amagone ngoba isangoma esinjani esingenawo amagone usuke kanti wena uthwase kanjani ngoba okay ungahlala ungabi nalo igone ma ungazange wenzela umndawo kodwa ikakhulukazi abantu abenzela umndawo yibo ababa namagone bephume namagone angithi uyabona omakhosi banawo amagone laba bangenawo ke shuthi basuke nabo bethwasiswe abantu nababa bathwasise ngendlela yabo ngoba phela kwesinye isikhathi angesifihle the most yabantu bangama half done uthola ukuthi umuntu akayiqedanga intwaso mhlambe umavovu besefuna ngempela manje ukuthi manje enze lento le uthwasa kangayizelanga la ekhaya egcina uthwase sebaleka kwesinye isikhathi uthola ukuthi umthwasisa umuntu sekuyabe manje usumvukela umona mhlawumbe usufuna ukumthwebula isidalwa sakhe bese egcina umuntu engasayiqedanga intwaso abanye bahlulo ukuthi ke mhlawumbe umthetho nomgomo bewunzima wentwaso mhlawumbe ke labo ke ila osekwenzeka khona ukuthola ukuthi akanawo amagone angithi uyayibona into enjalo but the most abantu abathwasile banawo amagone uyabona ake sibuye angeke ngikhulume kakhulu mina ngifuna ukuthi le singayishiyi ilenga ngoba usuthinte nentwaso wathita nomsebenzi abantu abaningi kumanje bakhuluma ukuthi basembangweni abanye imbango yedalwa kodwa egcineni uthi umuntu unedlozi kodwa usembangweni wedala alimkhiphi eyothwasa kodwa egcineni uthi unodlozi omunye uthola ukuthi wathwasa waqeda ngalendlela aqeda ngayo kodwa ukhalela wona lo mndawo esikhuluma ngawo ekutheni ukuthi shothi la khona akufanele khona yohlanganisa lamagono omabili ewaqeda ukuthi khehla nakhona emndawini akumele nje uye ngobuso yeah ngoba umndawo uyilidlozi elikhweleza kakhulu oh yeah uyilidlozi futhi eliqhenyayo eligabisayo elinobunono ngandlela thizeni yeah ma kutholakala ukuthi uphakamisa umndawo kanti esikhathini esiningi nawe indlela zakho futhi ayiqondile zinamabatha uyakhona ukuvala umsebenzi umndawo akuthathe manje akufake ethaveni hayi awudansi uyabulala kutholakala ukuthi manje nje usuhlala etshwaleni awusakhona nokubhulela abantu ukuthi uhlahluba abantu kodwa ugqizile njalo yonke lento ufaka ubuhlalu ufaka amahiya wenze yonke into angithi uyabona umndawo kahle kahle eqinisweni kusuke kunesidalwa thizeni mhlawumbe uthothi la ekhaya kunomkhulu noma ubhuti nje wayelusa la ekhaya kwaya wagcina eshonela mhlawumbe la ekhaya engenabo abantu bakubo angithi uyabona wagcina mhlawumbe sezanyelwa iplan lokuthi angcwatshwe ngandlela thize mhlawumbe angcwatshelwe la ekhaya bese lesikhathi mayiseshonile bese eqhamuka manje seba umndawo kimi ukuthi usenza indlela yokubonga ukuthi la wakhuliswa kwaMkhize kwaze kwafika ukuthi baze bafihle nethambo lakhe angithi uyabona bese kumndaweke ukhandeka kanjalo angithi uyabona kodwa ke namhlanje wonke umuntu osuke ethwasiswa unomndawo angithi uyabona kodwa futhi manje la futhi ophinda ubuke khona ukuthi cha bafowethu abanye abantu lento abayenzi ngendlela efanelekile ngoba esewenzile lo mntwana wabantu lomndawo yingani la ekhaya ingangeni insebenzo yingani lezi inkomo esayikhipha la ekhaya kwahlatshwa imbuzi kwathenga utshwala be50,000 phela namhlanje kuthenga utshwala obudurayo makukhishwa ithwasa angithi uyabona akufani nje nami mina engathwasa amafoni engekho uyabona le number engiyisebenzisayo manje ngaqala mina ukuyiphatha ngiphathi Ericsson le yayine Ariel yeah
ngashintsha ngaphathi iMotorola leyayiphuma ngecolor silver Ya, ngibona. ngilo ngasebenzisa yona le number mina ngaze ngishintshe inamba yami lokhu ngaqala yabo nje ukuba uVodacom uneqiniso kufanele ngabe nje sebangithengela ngisho imoto Oh, yeah. ngokusebenzisa nje le number yabo kaVodacom ngingakaze ngize ngishintshe sidalo selokhu ngaqala ukuba nefoni ya ngibe nalama number amangaze eze ngiwashintsha Ngizwa. so lama number futhi ke azokukhomba ilento engangisho mangikhuluma lapha ku MC Pholoba Yeah. ukuthi inamba yami izokutshela mina ukuthi ngubani wakwabani izokutshela futhi ukuthi ngihlobo luni lo muntu oh ya akunama number mina engiwashintshile ngaphandle ke mabengayihack uyabo sengashintsha ngaleyo ndlela kodwa mawungacounta kuleyo mnyaka ngisebenzisa le number until today ila izokukhomba konke nguhlobo luni lo muntu ngezwa kahle ake sibuyeke la ngoba sithinte indaba yamagono siyahlukanisa ke manje amagono nezigubhu kwehlukene kuyenzeka ukuthi umuntu elande isigubhu singamsebenzeli sesikhuluma thina ngezinto ke ezifika kuthina omunye uthola ukuthi efuna ukusilahla kwasona leso sigubhu ngifuna ukuya lapha ekutheni ukuthi le eyokuphakamisa ngoba uphakamisa nawe la ekhaya lokhu kwezigubhu yakuphakamisa nakho yazi khehla mawukhuluma kanjalo Friday bengiyolahla amaphondo uyabo abantu abawathatha awangasebenza kodwa lamaphondo besenza izinto ezingekho right kulabantu kodwa behlukane nayo imali angithi uyabona so sengizama ukuphendula inkulumo yakho ukuthi kuyenzeka uyilanda into ingasebenzi esuke iphikisana nani yini le esuke ingabonanga ngenkathi ngithatha leyo nto ingabonwanga ngaleso sikhathi ukuthi lento izophambana nami angithi khehla njoba ngisho nje ngithi kunomehluko umuntu umsebenzi awusebenzayo mangabe kungowakhe oh nomuntu owenza umsebenzi wethongo angithi entweni yami mina ngizoyifakela into zami ezifunwa yimi bakhona abantu abangasebenzi umsebenzi wethongo abanazi igubhu sengifuna ukuya lapho bakhona abantu abangawenza umsebenzi wethongo abanazi igubhu ya othola ukuthi mhlambe kuthiwa Siyamvuma. sizokuphakamisela amabhizinisi uyabona mhlambe kuthiwa esethaveni ya uyabo kodwa ke kwesinye isikhathi ukuthola ukuthi ezinye nje kuyayichichela lawo mafutha ayachitheka emaplatini akungeni bantu futhi kulelo tavern kuyenzeka nje into kanjalo uyabo kodwa ke singaphikisani nokuthi kukhona abayithathayo basebenzele umuntu osilandile isigubhu waba naso ke manje usaxakekile namanje Mavovo 9 sikhuluma thina ngokuthi uyaphakamisa umhlanhla sahlukanisa isigubhu negona sibonge kakhulu lapho kakhulukazi sibonge nombukeli ekutheni ukuthi leyo nkulumo sikwazile ukuyihlukanisa ngoba ekugcineni umuntu ukefika mhlawumbe sangomeni ethi hawu ngeke ngimhamba usibanibani unezigubhu kanti umuntu unamagona entwaso ayeyenza yomndawo uyayibona leyo sengifuna ukubuya lana ke ekutheni ukuthi njengamanje nanga umuntu unazo azimsebenzeli nanka amaphondo athi uyowalahla abe nenkinga ezithile kubantu ade bewalandile lawo maphondo enza inkinga ezithile kubona umuntu ke onazo lezo zinto nosafisa ukuthi ethole izinto zokuphakameka kanjalo akenze njani efike kuMavovo 9 umlungisele noma ulahle lokho akulahlayo ukwazi ukumnika lokho oqondene naye hayi mina khehla makuyisikhathi nje masilo siqhubeka nalama video angiseza ukubadinga abantu ebebephume bayothwala nabantu abade belanda igubhu nabalanda amaphondo yeah ngoba manje ukungcola abazizela nakho manje kuyagqilaza kakhulu kuyagqilaza kakhulu yabona imvu ukuthi ithithibele kanjani imvu yeah ukuthola ukuthi umuntu unqunyelwa imvu ekhanda maye enqunyelwa lemvu ekhanda kuthiwa uyathwaliswa kuphinde futhi lesithwalo singasebenzi counter ke lenhlupheko yalomuntu plus lesithithibala semvu
esimtetile uyabona umuntu wakhona nje uvele kube isinothongwana nje ungasazi manje ukuthi noma ehamba uqhinwe yini nalemvu manje sekungathi uyayibona imvuma ime emgwaqweni isishiswa yithuku nje khona lezi bengiyibona izolo mangibuya la edrobheni eMnambithi uyabona imvu mani ukuthi njani kungcono umuntu ozothi uphakamisa umuntu ngesithwalo semvu simsebenzele uyabona manje imani kubhlungu uthola ukuthi uye kumuntu eyofunda ngawo ukuthwalisa engakwazi ekubuka la enkundleni zokuxhumana anqumela imvu phezulu kwamahlombe akho phinde futhi into yakhe ingaphakami yazi umuntu wakhona uvela umbone nje ukuthi inkosi yami ingabe ubani oyomkhulula amsuse lento ngoba uvele nje abe into nawe ongasayazi ukuthi lo muntu lo sekuhlobo luni lo muntu so sengisholo lokho ukuthi ke igubhu angeke sisho ukuthi ayisebenzi ukuthi nje mina ngoba angeke ngikhulume ngazo kade ngoba anginaza ngisuye futhi umuntu oyigubhu nanokuthi ke abangoma abathwasile ngokweqiniso bayakwazi lokho engikusho bazokuvumela into yabi nenhlonipho enkulu kabi ngoba amagone wabo ahlala phakathi emntuntwini ucobhoza nje lapha makunomuntu akasemethemba uyezwisisa hayi namhlanje kucobhoza nje umuntu engiqala nokumbona sengiyacobhoza lapha sengiyofaka lapha yana vele kuyasho ukuthi into nje esebhizinisini ngandlela thize igone khehla ngeke ulihlabele umuntu nje ongakamthembi ukuthi lo muntu ngisengasebenzisana naye isikhathi eside igone uhlabela abantu osewubona ukuthi labantu laba sengingabathemba ngoba kwalona lilodwa liyingozi bayazi omakhosi amagone wabo futhi awahlali phambi kwabantu eindumbeni abasebenzela kuzo ukuthi uthi mhlawumbe lihlala ngisho noma ekamereni lakhe ethizeni alisekele ngento ethize ukuthi la ukuhlala khona amagone wakhe akuhlali nje ukubone kugcwele amaplate igubhu ezu42 3850 kuhleli nje kanje ebantwini nje abangoma abathwasile abawazi umthetho wentwaso nawo abawazi umthetho wobungoma amagone awahlali noma ikuphi amagone that is why kunemintuntu imntuntu yakhelwa lokho nanxa ke manje ke nawe umfoka Nhlanzi mawubona ukuthi mhlambe akusahambi kahle la kuma camera uvela ugqizeke usuya trendiswa ke usuyabeka ke lezo gubhu zakho ke usuhlabela kuza abantu uthi inhlanhla angithi uyayibona leyo nto asikhulumi ngalabo bantu sikhuluma thina ngomuntu oyidlile imvuma kufa oliphuzile waliphalaza wayidla intwaso angithi uyabona sikhuluma ngalabo bantu ukuthi into yabo inenhlonipho ihlambulukile inesithunzi iyahlonipheka ngoba ayihlali noma ikuphi that is why ke kwakhiwa umntuntu wawakhelwa lokho yazi khabazela ukuthi lenkulumo ngeke yehle kahle kubantu abaningi abasebenzayo nabasebenza lo msebenzi wethongo owushoyo ngoba ukhuluma into okuyiyona ke manje ekuthenini ukuthi uma udle imvuma kufa waliphuza oliphalaza awenzi noma kanjani cha khehla wenzi noma kanjani ma lezo pikili zishayelelwe emzimbeni wakho ingani phela ukhona umhlabeleli uthi ziyamaza umelusi uye futhi oziholayo angithi uyabona umuntu oholwa khuluma thina ngabantu abangafune kulawulwa abathi abafunwe kulawulwa mina ke nginamahloni ke khehla umuntu odlulwa impukane impukane ayiyenza imistake ukuthi ifele etoilet emasimbeni cha ifele obisini ifele nasejusini nasetiyeni nani leyo nkulumo ayiphinde ngicela uyiphinde kahle lenkulumo umuntu onjani sengishola ukuthi mina khehla esikhathini esiningi angikhathazi ngomuntu ohlulwa impukane ngoba impukane ayilenza iphutha ukuthi iyofela etoilet ifele ejusini ifele ecold drinkini ifele etiyeni
ifele obisini ngoba ngaba kuvalwa amatafula makwenziwa catering kubekwe indwangi laphezulu ezihloniphisayo ngoba basuke behloniphisela impukane ukuthi ingahlali lapha ngoba yenza sure ukuthi mayihleli khona iyadla iphili ndize kakhulu futhi ngoba ila efike futhi ifele khona angithi uyezwisisa ayilenzi kodwa iphuthu ukuthi iyofela etoilet impukane noma ngabe ungaphalaza ifika idle lowo mphalazo wakho angeke ifele impukane kulowo mphalazo wakho izosuthi inone ijabule manje mina ngikhathazi ngabantu abahlezi befele emanyaleni Mbuke lapha ekhaya sekumavovo 9 umavovo 9 umkhize sikuyena udokotela uyibiza ngogedla ke ngoba ucacisile ukuthi yena ulugedla wawunikwa lo msebenzi semnambithi la sikhona ngoba sifikile nje uzosinika imininingwane njengamanje emva kalokho mase eyigoqa lenkulumo Khabazela anginjoba nje ngichaza kahle ukuthi mhlawumbe ukubone mina noma ngabe umuntu angakhulumani kimi kuma comment hayi angimphenduli uyozayikhathalele yena ngoba manje ngiyaye ngamnaki mina umuntu ohlulwa impukane uyabona imbuzi yasazi isikhathi semphema ibuye ize ekhaya ngoba isuka ibalekelana ehlathini ibalekela impheme ukuthi ingayidli angithi uyabona manje umuntu ohlulwa imbuzi aphinda ahlulwe impukane ngiyaye ngamphenduli mina ngiyabuka nje lokho asuke ekukhuluma ngithulele ngoba inhlamba ayisaleli kimi angeke futhi ngifa ukuthi ngithulile kodwa nje ngiyaye ngibuke ngithi mina waziwa impukane lo muntu lo muntu uhlulwa impukane yena ufuna ukufela emanyaleni kanti impukane ayifele emanyaleni hayi kulungile imininingwane umavovo 9 ke lo ngiyabonga nje kakhulu siyanithanda nje kunethezeka sicela ke niphumelele nalabantu abalo bekhala Nkosi yami khona omunye kumele eze kusasa khehla uya ku interview cabanga udela impela uhamba ukuthi asuke eCape Town ezezofika la interview isePitoli wayecele nje ecele khona la kunethezeka ukuthi mkhulu ngicela ungikhulekise ukuthi into zami ikhanye nangampela sekunjalo ke uyahamba ngicela nabanye Nkosi yami ngoba ngeke bephumelela abantu bonke ngosuku olodwa ngicelela nabanye Nkosi yami abangasebenzi abathe mkhulu siyacela ngicela nuthola umsebenzi enibukela nje lenethezeka nenibukela lamavidiyo kaMavovo ngiyaniphahlisa ebusuku emini ntambama noma ngikhuleka ngiyanikhulekisa ngicela nuthola umsebenzi bakithi nisebenze siyabonga inamba u-072 48 24 003 yiyo ke inamba kaMavovo 9 okunye ngikucelayo umuntu mayezothi California ngi-answer phone ngicela ukwazi ukuthi uMavovo lo engikhuluma naye cha khehla noma sisi wena akuthi makuCalifornia yimi umzothula eShembe ngicela ukwazi ukuthi ngikhuluma naye uMavovo bese ke nami ke ngithi cha ukhuluma naye ngoba manje wena mawuzobuza mina ithi uMavovo wena ungayishongo kusho ukuthi mina kumele ngivume ngoba ngifuna abantu okumele balethe imali la ekhaya ngiye ngubone lento engathi ukwehlisa omunye umuntu isithunzi ngoba noma ufonelwa abakwa FNB abakwa Standard Bank uqala ichaza umuntu ukuthi ukhuluma noSibanibani okwa FNB ngicela ukwazi ukuthi ngikhuluma noEric Mkhize yini bese wena uyasho manje umuntu sawubona yebo uMavovo ngikhuluma leyo nto leyo yabona ukuthi kube ngathi umuntu ukuthatha ship Mavovo sibonga kakhulu ngesikhathi sakho hayi ngibonga kakhulu konke nje kuhambe kahle Mbuke lapha ekhaya sibonga kakhulu Mavovo 9 okuyena esikhuluma naye namhlanje itholile inamba uyizwile inamba ikona ke esuke sikulethela kona la kwiNethezeka TV igama lami ngingumzothula ngokaShembe sibonga insizwe enhlekina zonke insizwe eNingizimu Afrika engaphezulu kwami avele ifakile ilegeni ayiphinde ibonane nangokuzayo yiba